Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala khatamil enbiya'i vel murselin. Allah'a şükürler olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolsun. Biz ötken sabahımızda nafsın qawlusunu eğirçi berүү bolsa, bugün bolsa, eger sen nafsyňdy eğirçi turgan bolsaň, al adaştyrat degen temadan başlaýt ekenbiz. Özü adamdyn adaşuusy, negizi bul jaman gümen, anan nafsyny eğirçi bolup sanalat. Buga Allah subhanahu wa taala aytat: "Euzu billah, iyyettebi'una illa zanna ve ma tahwal anfus." Bolbogon gümendördi eğirçip, nafsyn eğirçip getse, nafsynyň talabyny atgaryp kete turgan bolsa, bul adaşat degen. Allah subhanahu wa taala müşriklerdi, munafıklardy aýtyp atat. Alar ızdan gümendörge işenişet, nafslaryny eğirtişet dedi. Bul da bolsa oşol adaşууga alyp barat. Jaman gümen je nafsyny eğirçip ketken nerse bul özüni ele adaştyrybastan başkany goşo adaştyrat. Tuğra joldan başkany goşo azgyrat. Buga Allah subhanahu wa taala aýtat: "Euzu billah ve inne kesiran la yudilluna bi ahwaihim bigayri ilmin." Göbü özleriniň nafsları menen ilimsiz başkalary da adaştyryp jiberişet diýdi Allah subhanahu wa taala. Buga özü azgyrlyp turgandan keyin başkany goşo azgyrat. Hiç kaçan özeli azgyryp kala berbeýt. Demek nafsyn eğirçigen adam sözsüz adaşat degen. Jogordaky ayatlar bizge düşündürür bunu. Oşol nafsy eğirçip ketkenden akıbeti ne bolat dep gele aýtgan elek. Nafsy eğirçi turgan bolsaň, Kur'an jana Kur'an nasihatlary, hadisler paýda berbeýt al adamga. Nafsyn eğirçigen adamga Kur'an paýda berbeýt. Kur'an nasihatlary, sünnet nasihatlary hiç kaçan paýda berbeýt. Kur'an tüşnügünden, Kur'an paýdalanyp Kur'an ökümlerinden tosat bul. Nafsy eğirçip ketip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uwagynda ile nafsyn eğirçigen adamlar Peygamberimizden Kur'an'da uguşkan, tüzden tüz ukkan. Birok alarga paýda bergen emes Kur'an. Euzu billah ve minhum men yestemi'u ileyke hatta idha kharaju min indika qalu lillezina utul ilma mâzâ qâle ânifa. Ulaikellezina taba'a Allahu ala kulubihim vettebe'u ahvâehum. Allah subhanahu wa taala bu ayetinde alardan sağa kulak salıp senen çıkkandan keyinle aytat ilimeylerine hazırım ne dep aýtdy de. Alarga Allah subhanahu wa taala kalplarını möhürlep salgan, alar nafslerini eğirçip ketken deydi. Özü munafıklarga aýtylgan ayat öz negizi. Munafıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelişip Peygamberimizden Kur'an ayatlarını, hadislerini ugup çygyp alyplar, kayra sahabalarga hazırım ne dedi? Muhammed degen negizi gülkü, mıskıl eretinde aýtışkan bular. Demek Kur'an ayat alarga täsir bergen jok. Nege? Allah subhanahu wa taala alardyň kalplaryny möhürlep salgan. Ukbay turgan, düşünmey turgan. Nege Allah subhanahu wa taala alardyň kalbyny möhürlep koydu? Sebebi alar nafslaryny eğirçigendigi üçin. Nafsyn eğirçigen adamdyň kökregin Allah subhanahu wa taala möhürlep salat. Uşul ayatda dil oşol. Nafsyn eğirçigendigi üçin alarga Kur'an paýda bergen jok. Tüzden tüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den okusa dagy ayat paýda berbedi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayatlaryny ukbagandan keyin, Allah'ın ayatları paýda berbegenden keyin Kur'an buyruklarına hiç kaçan жооп berbeýt. Je Kur'an buyruklarını atgarbaýt. Sünnetni de atgarbaýt. Sebebi nafslaryny eğirçip kalgan adam. Allah subhanahu wa ta'ala fe illem yestecibu leke fa'lem ennema yettebi'una ahvaahum. Bu ayatdadyr. Eger alar seni ukbasa, anda alar nafslaryny eğirçip jürgen bolar. O Kur'an sünnadan tosqan nerse nafsy eğirişgana başka hiç nerse tosboýt. Kim Kur'an sünnany ugup bilip durup amal kılbaýatgan bolsa, anda al nafsyny eğirişip jürgen bolar. Allah saktasın, kökregen Allah subhanahu wa taala möhürlep goýup turgan bolsa, anda taptakır paýda berbeýt. Ali radıyallahu anhu'nun sözü: "İnnema akhsha aleykum isnatayna, tulal amal ve ittiba'ul hawa." Ali radıyallahu anhu aýtat: "Men sizlerden korkkan nersem uzak sürgen ümit, nafsy eğirçүү dedi. Uzak sürgen ümit bol ahiretde unutturat. Jönel ümit, kıyal, amal jok. Jönel arzular menen jaşay beriş. Alemi nafsy eğirçigen bolsa bol haktan tozup koýat. Nafsy eğirçigen adam wagty ukpaýt hiç kaçan degen. Dünya arkada kalıp baratat. Ahiret aldyda geleytat deydi Ali radıyallahu anhu. Ahirettin dağı baldары var, dünyanın dağı baldары var deydi. Dünyanın baldары oşol dünya menen gana alek bolgondor, ahirettin baldары ahiret menen alek bolgondor. Araplarda şunda adat var, ahiret baldары anan dünya baldары degen. Bizde bolsa dünýäçiler anan ahiretçiler dep koysak dele bolar. Fe innel yevme amel ve la hisab ve gadan hisabun ve la amel. Ali radıyallahu anhu aýtat:
Bugün amal, esep жоқ. Бірақ ертең esep, amal жоқ. Ова, бұл дүние кетіп, ақырет маңдайдан келейтқандан кейін, бұл деген сұраққа баратауыз деген. Азырынша амал қылғанға мүмкіншілік бар, есеп кітепке даярдан алуға. Нәфсіңді ерішіп кетуінің дағы бір жамандығы, адамдың қалбын бұзат, адамдың дилін бұзат. Нәфсті ерішіп. Ибн Қайым рахимахулла айтады: "Вал-қалбу ла ятимму саламатуху мутлақан хатта яслама мин хамсати ашя." Адамдың қалбы аман таза болуш үшін, тап-таза болуш үшін 5 нәрседен аман болуш керек. Биринчisi таухидтен қаршысы, же таухидті бұза тұрған ширк, сүннетті бұза тұрған бидат. Бид'адағы жөндөн жөн келіп шықпайды. Бид'адағы ошо нәфсті ерішкенден келіп шығады. Сүннет тұрса, бид'аны ерішіп кетіш бұл нәфсті ерішу деген ол. Бұйрықты таштап, құмарға батып кету. Шахва бұл. Аллахты естегенді ұнытып, қайдыгер болу. Әлеме ақыл менен иш тұтқанды таштап, нәфсті ерішіп кету. 5 нәрсенің ішінде. Ихлас бұлардың бардығын өз ішіне қамтиды. Ихлас. Әр бірінде ихлас керек. Деп айтады бұл кіші, таухидке ихлас керек. Сүннетті тұтынуға ихлас керек. Аллахтың бұйрығын атқару ихлас. Бұлда шахваны таштады. Аллахты естеу ихлас, қайдыгерлік, екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Ақыл менен иш тұтқан адам нәфсті таштайды. Мұнда да ихлас керек болады. Мына ушул жоғарыда атаған 5 нәрсе Аллах субханала тағаладан тосып қояды. Әр бірінде дағы бір нече көп түрлері бар, есепсіз дейді. Сондықтан бенде ушунчалык мұқтаж Аллах субханала тағаладан дайым тура жолға баштап тұрусын сұраусу. Бұны біз жақсы түшіншіміз керек. Алхамдулиллахи роббил аламин. Намаз оқып атқандар. Ихдина сиратал мустақим. Әр бір рәкат. Шунун мәнісін жақсы түшінш керек. Ихдина сиратал мустақим. Біз тура жолға башта. Тура жолға башта деген сөз өте көп нәрсені өз ішіне қамтиды. Бұны қысқа түшіндіріп қоялық. Биринчиден Құран сүнна бұл тура жол. Екіншіден ошол аятта сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Аллах ни'ма қылып берген тура жол бұл Аллахтың жолы ислам. Же Құран сүнна. Әлеме яғут менен насарлардың жолына жолдоо дегені ислам, Құран сүннадан башқа жолды мага таптақыр ыра көрбө Роббим деген дуа намаздың içinde. Biz Allah subhanahu ta'alaga daim muhtaçbız. Doğru жолға баштап турусын сурап турушубуз керек. Эми адам эгер нәфсин ээрчип кете турган болсо, андан акыл да кетет, илим да кетет. Ага акыл да пайда бербейт, илим да пайда бербейт. Муътасим бул халифа билесиңер. Муътасим билла деп кезинде халифа болуп турган, бул Аллаху алам Аббасилердин доору. Abi İshaq al-Mawsili деген адамга айтып атат. Ya Aba İshaq, ida nasara al-hawa zahaba ar-ra'y. Nafsing jengip ketse, aqılın ketet деген ekan. İbn Qayyim rahimahullah aytadi. Sami'tu rajulan yaqulu li shaykhina İbn Taymiyya rahimahullah, ida khana ar-rajulu fi naqdi ad-darahim salabahu Allahu ma'rifata an-naqdi wa nasiyahu aw nasiyahu. Faqala ash-shaykh hakada man khana Allah ta'ala wa rasulahu fi masail al-ilm. İbn Qayyim rahimahullah aytadi. Şeyhim, ustazım İbn Taymiyyaga bir adam aytып атат. Эгерде адам акчада алдай турган болса, Аллах субханаху таала акча тааныганды андан алып коет, же унутуп калат. Анда шейх рахимахулла айтып атат, "Куд ушундай эле Аллах жана Расулуна илим маселесинде кыянат кылсаң, илимиң дагы акылың дагы кетет" деген экен. Эми акча маселеси деген илгери алтын болгонго, азыр деле фарши эмес. Кимдир фарши акчаны тандайт албайт, билет ажыратат албайт. Кезинде дагы алтын акчалар болгондуктан, алтын дагы о кезде да жасалма алтындар болгон. Жасалма алтын кылып, баягы фарши алып кылып акча таркатып ийгендер болгон өзүнүн доорунда. Ошону ажыраталган, албаган. Ошону айтып атат. Кимдегим ошол алтынды октой турган болсо, Аллах субханаху таала ондон алтынды ажыратканды алып коет. Аллах субханаху таала бу Ибн Таймия рахимахулла айтып атат. Худ ушундай эле Аллах жана Расулуна илим маселесинде кыянат кылсаң, Аллах субханаху таала илимди алып салат деген. Демек, нәфс ерчип кетүү булду. Кимдегим нәфсин ерчиче, Аллах субханаху таала андан акылды жана илимди алып коет. Нәфсти ерчүүнүн дагы бир коркунучтарынан бири сезбеген абалда ыймандан чыгып кетүү коркунучу бар. Ауду билlah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إذ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala alarga
Biz ayatlarımızды jönötüp, ayattan baş tartıp ketkenlerдің кабарын айтып ber. Аларды шайтан ерчетіп, адашқанlardan болып қалды. Қарағыла. Biz ayatımızды jönöttük, al ayattардан kaçtı. Demek, adam kaçan ayattan kaçat. Kaçan ayatқа amal qılбай қой. Баяғы нәфістің бәләсі. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ayatından kaçıp nefsti erçigenden فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Onu şeytan erçitip ketdi. Sözsüz. Kur'an menen sunnany taştagan adamdı şeytan sözsüz erçitedi. Mümkün emes erçitmesi. Eger kaalagaanыбызda biz anı jogorı götürüp koymakbız darajaсын. Eger Kur'an sunnany karmagan adamdın darajası jogorı bolat. Emi darajası jogorı bolat degeni bol adamlar arasında avtoritet emes. Allah Subhanahu wa Ta'ala jana Allah'tın perişteleri salih adamların nazarında al adamdın kadırı jogorı bolat. Birok al deydi. Akhlana ilal ard. Emi özü jerde tüölü kalçuday bolup aldı dep ayat. Maksatı dünyaga söyünüp aldı. Özünün nefsini erçip ketdi ve tabi'a havahu. Owa dünyaga söyüngen adam sözsüz nefsini erçitedi. Nefsini erçiydi. Emi Allah Subhanahu wa Ta'ala misal kılıp atat. Itke okşoş deydi. Tilin salаңdatıp akıllap жүрген itke okşoş deydi. Owa dünyaga baş otu menen kirip Allah'ты unutup kalgan, imanды unutup imandan çıkıp şeytanды erçip kalgan adam kudu ıssıkta tilin salаңdatıp жүгүрүп akıllap жүрген itke okşoydu. Oňoý söz emes de tora Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bu ayatı. İt akıldap, tilin salаңdatıp şilekeyin koyulup gelgende, janına gelgende bir töbesin naragırak durdu. Doğru. Oşol awal. Eger dünyaga baş otu menen girip, nafsini erişip şeytanды erişip kalgan adam bolsa. Bul misal Allah'tın ayatların jalgınga çıgarıp koygan qowmdun misalı deydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala faqasusil qasasa la'allahum yetefekkarun. Muna şunu aytып berip koy. Akır oylanışar deydi Allah Subhanahu. Dünyany kugan adamdı temsil kılıp atkan bolsa, şunu aytıp koyç adamlarga. Düşünüp alsın degen. Oylanсын çakır. Qala ba'dul ulama el-kufru fi arba'ati eşya. Kebir alimler aytkan eken kufur 4 nersede bolar. Fil gadab, açulangan. Adam açulanıp eger açusun garmap özünü toktota albasa kufurga ketip kalışı işlerens emes. Ondan şahwa, kumar, nafsın kumarı tartkan nersege ketip berişi, bir nerseni ötө jakşı görüşü, bir nersedin ötө korkatu korkuşu. Ondan biri aytat, andan ekönü gördüm deydi. Açulanıp apasını öldürgen, aşık bolup dinini taştap nasrani olup ketkende bunu men gözüm menen gördüm degen alimler. Biri Baytullah'ны tawaf kılıp aylanıp жүрüp sulu ayalga gözü düşüp kalıp janına gelip şıvıragan eken. Ahwa hawad-din wal-lazzatu tu'jibuni fekeyfe li bi hawal-lazzati wad-din. Bu ırdap jübergen eken da jana sulu ayalda görgende gerek bolsa. Dinimden kalosун tartayım je rahatlarım kalosун tartayım bu degen eken. Emi kaysi biri tandayın dep dese bayagıl ayal aytıp atat eken da ahaduhuma tanal al-akhar fala yumkinul cem'a beynel hawa ve'd-din. Anda bayagıl aytat eken birini taştasaň birine jetesin. Din menen nafs ökö hiç kaçan birikpeyt degen. Kalasaň meni tanda, kalasaň dinini tanda degen. Jogap owa okuyalar, kıssalar var ha. Bir nasraniye ayaldı birö süýüp kalıp dinini taşta nasaraga ötdese ötüp ketken. Owa açulanıp ketip apasını öldürüp algandar kança. Bir tuganyny öldürüp algandar kança. Bir tugan musulman bir tugany tokmoktogon kança, urgan kança tolup atat. Demek nafs sözsüz türde jamandykka alyp barat. Nafsdyn kawlasy bul adamdy jok kıla turgan nerselerden biri bolup esepdelet. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Selasun muhlikatun." 3 nerse jok kılat. Şuhhun muta'un ve hawan muttaba'un ve i'jabul mar'i bi nafsihi. Hadis hasan deptir alimlerden biri. Bu hadiste şuhhun muta'un. Bu öte katu sarаңдыкta. Tapkan dünyosun başka emes, özüne de kıra görüp. Bu da adamды jok kıla turgan nerse. Nege? Dünyanın özüne kıra görüp. Sebep şunçalyk süýet dünýä. Ikincisi wa hawan muttaba, erçilgen nafs. O nafsyňdy erçip turgan bolsaň, bul dagy seni jok kıla takyrtyp degen. Üçüncüsü i'jabul mar'i bi nafsihi. Adamdyn özüne suktanusy. Günö kılıp dele men jakşy kılıp atam deş. Kanday bolsa da adam özüne özü suktanat go. Men okumuş süýleýim deşim mümkin. Men okumuş tawam deşim. Men okumuş akyldy. Men unday, men munday. Şunun bardygy i'jabul mar'i bi nafsihi bolar. Adamdy jok kıla turgan nerseler. وعن وهب بن منبه قال أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا وأوشكها
رِدًا اتباع الهوى ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف ومن حب المال والشرف استحلال المحارم ومن استحلال المحارم يغضب الله وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله. Бұл адам айтады, адамдың ақылағы диніне, жолсам адамдың ақылағы динге жақынырақ болушы бұл дүниеде зәһид болуш керек. Мындайша айтқанда, дүниені сүйбеш керек. Анын ең жаманы нәфсті ерчіп кету. Демек, нәфсті ерчіп кеткенден кейін сенде ақылақ қалбайды деген. Адамдық ақылық қалбайды. Нәфсті ерчіп кету бұл дүниеге болған аштық. Дүниеге болған аштық бұл дүниені сүйу, авторитетті сүйу. Абыройды өте жақшы көру. Абыройды жақшы көру, дүниені жақшы көру бұл арамда адал қалып келеді деген. Арамда адал қалып келген бұл Аллахтың қарын келтіреді. Аллахтың қары дарысыз, давасыз оғыру болады. Анын давасы Аллахтың разылығы. Аллахтың разылығы ким Раббисін разы қылып, нәфсін наразы қылса, анда башқа оғырларға ешқандай зиян жеткіре албайды. Адам өзінің нәфсін қарылантып, же нәфсін наразы қылып, Аллахты разы қылыш керек. Момын. Эми канчалык инсанга бул нерсе оор болсо дагы, аны ташташ керек дагы, Раббисинин разылыгына өтүш керек деп айткан экен. Нәфсти эрчип кетүү бул бендеге ийгилик эшиктерин жаап таштайт. Дагы бир себеби. Фудайл ибн Ияд деген алым айтып атат. Ман истахвада алейхи ал-хава ва иттиба'у аш-шахавати инқатa'ат анху мавариду ат-тawfiq. Ким нәфсин эрчип, кумарын артынан түшүп кете турган болсо, ийгилик булактары үзүлөт деген экен. Жабылат деген экен. Нәфсин эрчиген адам дайым жолунда адашат. Эч бир жолдо ийгилик таба албайт. Туура жолдо эч ийгилик таба албайт. Себеби ал хидаяттан, Аллахтын жардамынан тосулуп калган. Же болбосо хидаяттан баш тартып койгон. Куран сүннөнү таштап туруп, нәфсин эрчип кетип калган. Кандай эле туура жолго ийгилик тапсын бул. Туура жолго эч качан жүрө албайт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetinde qarasan özünün nefsin ilah kılып alganlar var. Allah subhanahu wa ta'ala alardı adaştırgan. Kulağındağı, жүрөгүндагы мөөрлөп койгон, көзүнө перде коюп салган. Эми Аллахтан башка ким хидayet баштайт аны? Афала тазаккарун, ойлобойсуңар, истебейсиңер. Ооба, адам өзүнүн нәфсин кудай кылып алгандай, нәфсин ээрчип жүрөт. Кимде ким Аллахтын буйругун таштап, нәфсинин буйругун ээрчиген болсо болду. Биякта Роббиңдин буйругу турат, экинчи буйрук нәфсиңдин буйругу. Кимисин аткарасың? Кимдин кулу болгуң келесиң? Нәфсти ээрчип кетүү, же нәфстин каалоосуна ээрчип кетүү бул Аллахка баш ийүүдөн тосуп коет. Нәфсти ээрчиген адам дайым анда кибир болот. Өзүнө болгон иззат күчтүү болот. Башкага эч баш ийгиси келбейт. Өзүнүн жаратуучусуна да баш ийбей коет. Акыры алып барып туруп ал куфурга алып барат. Нәфсин ээрчиген адам. Себеби анын калбы мөөрлөнүп калгандагы нәфси ээлеп калган. Ошол эле нәфсине туткундалып калган. Инсанда эки калп жок. Бири Аллахтын буйругу, экинчиси нәфсинин буйругун аткара турган. Же Аллахтын буйругун аткарыш керек адамдын көкүрөгү, же нәфсинин буйругун аткарыш керек. Нәфсинин буйругун аткар деген шайтандын буйругун кошо аткарып кетти деген. Нәфсти ээрчиген адам күнөөлөрдү жеңил көрөт. Бенденин күнөөлөрдү жеңил көрүп калуусунун себеби нәфсти ээрчип кетүү. Нәфсин ээрчиген адамдын калбы катат, күнөөлөрдү жеңил көрүп калат. Ибн Аббас радhiyallahu anhu Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан "Иннал му'мина яра зунубаху кааннаху qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara zunubahu kazubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada." İmam Bukhari rivayet hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Mumun günöөлөрүн üstünen basıp kalçuday bolgon, же болсо астында отуруп üstünen түшүп кете турган, басып кала турган тоодой көрөт адам. Ооба, мындайча айтканда, көчкүнүн астында отурасың, азыр жер көчүп басып калат дегенден кандай коркосуң? Күнөөдөн ушундай коркот дейт момун. Күнөөнү ушундай көрөт, тоодой көрөт момун. Фажир болсо, күнөөсүн мурдунда айланып жүргөн чымынга окшотот. Эми бул ушундай эле дегендей кылып коет. Колду мындай кылып койсо чымынды. Ооба, адам нафсин ээрчи турган болсо, күнөөлөрдү жеңил көрүп калат. Нафсин ээрчиген адам динде бидатты ээрчип кетет. Хаммад ибн Аби Салама деген табииндерден айтат. Хаддасани шейхун лиррафида таба qat
kunna idha ijtama'na wastahsanna shay'an ja'alnahu hadisa. Bir ul kişi aytat, Rafidaların şayxı maga aytып berdiler. Rafidalıktan qaytып ketken adam eken. Rafidаны toba alıp qaytkan adam şayx dep atat. Oşolorun şayxı, ustazı maga ayttılı degen eken. Biz toptolup oturup bir nerseni жақшы görsek oşonu hadis dep koya berçelek. Rafidalar şuga çeyin jet. Rafidaların oşol tokugan, oşol hadisleri bugünkü çeyin geleytat. Bizde kebirleri oşo Rafidaların hadislerin ilgi riwaya aytıp masala kılıp jür. Owa, eger nafsingdi erçi turgan bolsaň, kuda Rafidalarga okşop. Bir nerseni жақшы dep süýleşip alyp ele oşonu hadis dep sala berçelek. Nafsty erçigen bul jaşownun tarlygy, adamlaryň duşmandygyna sebepçi bolat diýdi. Inna aslal adawa waş-şerri wal-hasad al-waqi' bayna an-nas min ittiba'il hawa. فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلم وكره الناس وكرهوه. Düşmandyk, jamandyk, adamlar arasındaky düşmandyk, jamandyk, karasandaylyk, görelbastykyň bardygy nafs terçigenden gelip çykat. Owa, sen nege biri menen düşmandaşyp atasyň? Özü nafs terçigeninden. Nege birige karasanap atasyň? Nege hasad kılıp atasyň? Nafs terçigenden. Kimde-kim nafsına karama karşı gele turgan bolsa, kalbi, denesi, bütün müçeleri salat. Özü de salat, başkanı saldırat. Kim nafsini erişip kete turgan bolsa, karangı jaşawda jaşap, adamlardı jaman görüp, adamlar anı da jaman görüp. Owa, nafsini erişigen adamga hiç kim işteke jakpayt deydi go. Şunday ele. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aytat: "Iqda'u hadihi an-nufus 'ani şehawatiha فإنها طلاعة تنزع إلى الشر غاية إن هذا الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبيء وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ورب نظرة زرعت شهوة وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا." Umar ibn Khattab radıyallahu anh aytat: "Uşu nafstin qawlu qumarların taştagıla. Bul daim eng jamandyga tartyp kele turgan nerse. Hak oor bolat, açuu bolat, batıl jеңil bolat, oňoý bolat. Günөө kılbagan toba kılgandan jakşyrak diýdi. Toba kılıp kynalgandan görä günөө kılbay goýgan jakşyrak diýdi. Kebir bir ile göz garaş bolsam bir tiktem kança şahwalar deyip ketip. Misaly köçeden bir gözüň oýnaganda kökrekde kança jüret anlarsın. Kança azgyrat adam. Bir saat şahwa, bir saatlyk şahwa öte uzak kaygını da kaltırıp koyaveret. Abu Bakr el-Varraq degen adamlardan biri aytgan eken: "İza galabal hawa azlamal qalb ve iza azlamal qalb daqas sadr ve iza zaqas sadr sa'al khuluq ve iza sa'al khuluq abghadahu'l khalq ve iza abghadahu'l khalq abghaduhum." Bu kişi aytýar, eger nafs eýilip kete turgan bolsa, kalbyň kararat. Kalbın kararganda köküregiň taryt. Köküregiň taraganda münözüň buzulat. Adamdyň münözü göwnese kökürekden buzulat. Eger münözüň buzula turgan bolsa, bardyk makuluk jaman görür. Makuluk jaman görgendeýin olaryň eň jamanyna aylanasyň. Eger insan ulgaýgan goraka jete turgan bolsa, oşol nafsinin eýirçip jürgendigini jamandygyny tabat. Owa, adam jaşlygynda kanday jürdi, kanday akyla, kanday münöz menen jürdi. Garyganda oşonuň mömösüni görür. Owa, adam jaşlyk kezinde eger nafsini erişip kete bere turgan bolsa, nafsi menen jaşap kele bere turgan bolsa anda garyganda alın bardyk azapga aylan. Bu turmuşluk tajribeler ile köp görsetdi. Adam özün jakşı jaşоо menen ulgaýy bolsa, ulgaýgan kezi Allah öz saktasın, akylyndan adaşganга çeyin barat go. Nafsiňdi erçigeniň bul duşmanyňa mümkinçilik bergeni. Adamdyň eň jaman duşmany bul şaytan. Eň jakyn dostu bul akyly adamdyr. Jakşı jaka nasat berip turgan akyl. Eger adam özünün nafsini erçi turgan bolsa, özünün duşmanına öz kolu menen berip tutkundap koygondoy bolat. Bunun özele bela emes, bunun özele maşakat, kıyınçılık, müşkül emes. Turap, özüň duşmanga öz koluň menen garmatyp berseň duşman. Daha bir aytylgan söz var eken, egerde seni akylyň eýley alsa, al seniki. Demek utuk seniki. Eger nafsyň seni eýley turgan bolsa, anda sen anda duşmanyň kısın degen eken. Adamlardyň jamandygyna duçar bolat, nafsini erçip jürgen adam. Hişam ibn Abdülmalik degen adam hiç nerse aytpagan eken o, birok bir sawır aytgan eken. "İza ente lem ta'sil hawa qadakal hawa ila ba'di ma fihi alayka maqal." Nafsine günökür bolbosoň, nafsyň seni jeteleyt, sözge kala turgan nerselerge degen. Adamlar seni jaman görgende arkaňdan jaman söz süýleyt degen. Adam eger özüň nafsyny erçi turgan bolsa, kor bolat deydi.
Abdullah ibn Mubarak aytkan eken, beladan belanın alamatları var. Eger sen özüңdün nafsың menen talaşa albasaң, anda bende nafistin kulu bolat, şahvattın, kumardın kulu bolat. Kulga aylanasың деген. Anda eger erkin bolsaң, bir toyasың, bir açasың. Ova, nafsini erişip yürügen adam kor bolat. Nafistin kulu bolat. Nafistin kulu degen bul endi har kандай nersege kul boluş eч nerse emas. Kийinki sabagыбыз nafsыңa karşı жүрgöndүн пайдалары экен.